noneho igiye kumanura intwaro. Yabisubiyemo ntabwo irazana abantu ngo Bodo Chidebere ko Chidebere ko atwaye igikombe iwabo na Godwin Odibo umutinye cyane. Ikinyamakuru ejo nabibonye ku kinyamakuru kanze nebe izina ryacyo cyo muri Mozambique kanze rwose ndebe izina ryacyo ry'iki kinyamakuru cyandika mu ntuzo mu gipolitike bakita Mundo de Football. Urumva icyo nabashije kubona sinzi icyespanyola nako si byose ni Portugal sinyanga bavuga kimwe rero. Urumva ariko hariho ifoto y'umuzamu. Iyo link yarayifite ngo yime turebe. Urumva ni noza nahise ko mfata screenshot. Hariho idrapo rya Mozambique, hakabaho idarapo ry'u Rwanda. Uryo wanditse u Rwanda niko bariyanditse. Akaba n'izina ry'umuzamu hatari epi yamaze kuganiriza ku kijyanye n'uko yayisinyira imyaka 2. Abona bagenzi bacu babyemejera. Urumva ati APRFC yamaze kumvikana n'umunyezamu w'umunyamozambique Hernan Surwan Alberto w'imyaka 27. Uyu muzamu match iheruka Mozambique yakiniye yari hagati y'amapoto, yari mu izamu kona n'amavubi yahamagaye amavubi amaze guhamagara mukanya. Urumva zirimo ziraza gake zisukiranye. Urumva uyu mugabo ubwo igihugu cya Mozambique giheruka gukina mu mikino y'ibihugu nyine nibyo navugaga, yari ari mu izamu. Mozambique yari iri gukina na Nigeria, yabanje mu izamu muri 11. Uyu muzamu yari arimo ko imatch byaje no kurangira bitabagendekeye neza. Bamwita Surwan, akaba ari umunyamozambique nyine nkuko twari tumaze kubivuga. Ariko noneho akarusho kuri uyu muzamu mu mikino ya CAF Confederations Cup 2024-2025 ari mu bazamu bitwaye neza. Mu bazamu 10 yari uwa gatanu. Hernan Surwan akaba akinira yitwa Black Bulls iwabo. Akinira wabo hariya yakoze nyine ubwo bagendeye ku bazamu bitwaye neza, ariko bagendeye ku masave bakoze. Umuzamu wa mbere ari Musa Kamara wa Simba Sport Club. Yari yakoze save 29 za zindi hatari. Yego yakoze 29. Wa kabiri yari Malapala, sinzi kipa kinira, yari yakoze save 27. Uwo mwita Muhammadu Gadi uwa gatatu yakoze save 23. Uwa kane wamwita Nayan yarakoze save 21 anganya na Hernan Surwan nawe yarakoze save 21. Reka ngarukiraho ngaho. Uyu mugabo rero akaba yamaze ngo gusazanya kumvikana n'ikipe ya APR ku kijyanye na terms and condition. Igisigaye ngo niko iri Nyarugenge agasinya amasezerano imyaka 2 nk'umuzamu w'ikipe ya APR. Ubwo ngubwo akaba aje gukorera mu ngata abasore barimo Adolphe ndetse na n'uyu mukinnyi Pierre Ishimwe, babona yuko urwego rwabo rutabageza kure cyane cyane mu mikino nyafrika. Ubwo transfer market irimo irambwira ko uyu musore kipe ya
amakipe yanyuzemo arimo yitwa Fer Maputo, hakabamo yitwa UD Songo. UD Songo akaba yarayivuyemo 2024 ajya muri Black Bulls, ari nayo yaherukamo. Bakaba bamubarira agaciro k'ibihumbi 250 by'amayero. Kuri transfer market niko gaciro ahagaze kugeza kuri ubu ngubu. Munyeza afite metero imwe na santimetero 86. ubwo uwo ni umwe. ubwo rero iryo zina rinjizemo ayo mafoto ndi gushamo none babwira iby'uwo muntu. uwo ni umwe mu bakinnyi ikipe ya APR irimo irashaka, bisa bigeze kure. Une ni umukinnyi nabonye profile ze ziri gushidikanywa n'abantu benshi, kuko agiye afite imyirondoro igiye itandukanye. Hari abo bavuga ko afite 30, andi 28, andi 32. Ni rutahizamu. uyu mugabo APR aricaye isanga uwaruta William Togi Mel atari umuzamu, atari rutahizamu, ushobora kuba yabafashe nyine, kuko Togera ibitego 10 afite muri APR. Muri toute competition afite 8. Afite ibitego 8 muri toute competition. Ni kuba muri champion. champion yatsinze ku cyamahoro. Afite 8. Urumva, nyuma yo kubona ko ntacyo yayimariya, ubwo navuga ku kijyanye no gutaha izamu mu marushanwa nyafurika. Mu marushanwa nyafurika ikipe ya APR yamanutse kuri rutahizamu w'umunyakote d'Ivoire. Nibwo senemeretse ko rutahizamu ufite inyinya. Sorry, w'umunyafurika y'Epfo. Ikipe yasoje ku mwanya wa 6, ariko niyo watsinze ibitego byinshi. Wahembwe nk'umwataka mwiza w'ishanwa yatwaye Golden Boot wa shampiyona South Africa. Ya South Africa muri rusange. Ariko ibigishidikanywaho Golden Boot wa South Africa aramanuka Nyarugenge. Ikipe ya APR ize gushidikanya cyane. Kubera iki ushidikanye kandi? Ku myaka ye za Mamelodi ziri aho ngaho. Ku myaka ye Mamelodi ntabwo yamugura. Ku myaka ye nge nabonye Mamelodi biragoye ko yamumanura. Ndabarasa uyu mugabo bamwita ngo ni Sede Junior Dione. Hano bigaragara ko yavutse ku itariki ya mbere y'ukwa mbere, yavutse ku bonane mwaka w'1994. Ubwo aho ngaho akomoka mu gihugu cya Chad. Is a Chadian football player who plays as no umunyakote d'Ivoire ariko hawe ubwene igihugu bwa Chad. Avuka mu gihugu cya Chad, akaba akina ikipe ya Golden Arrows mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Dion Junior, amazina ye yose yitwa Sede Junior Dion uko twabigarutseho. Yavukiye Abidjan muri Côte d'Ivoire. Ndabarasana nawe kuyobeje. Afite uburebure bwa no umunyakote d'Ivoire nibyo ufite ubwene igihugu bwa Chad. Uburebure bwa metero na santimetero 80 n'umwataka